Ni tariki 21 mweri jwa mugwanja mwaka ni jwa 2026 nkureterete nteto cietu cia weru thaithatu na nkuruki ntuku ya narua ntuku ya Tuesday ni iria mono twithera tukitegerera mantu jegie kwithura tukigukiria nkoro ende mbere ya mbithira nkiguteneria untu buu ngakuririkania ati twine cietu season 2 ikethirwa igikarika mweri jo twetete mweri jwa 8 tariki 8 ni gwita 88 aria nkuruki kagitene gaka no wethro kigwatira tigiti yaku gukurukira werodigital.co.ke wethro gicokia biuria bika yake anikenda wethro ogichindira tigiti yaku ngikuririkania ati twine cietu season 2 ikethirwa igikarika mweri jwa August jo twetete ne juu 88 na nande ntuku ya narua kirigukiria nkoro mono turiariria abiashara ndukembethe bare betherete bakiamberia biashara ciao mwanya mwanka bwakinyira au bare batwitane batumenyithie kethera kinya mubango jwa nyota ne jwetherete jukibatethereria kethera thirikari ne thiritwe ikibatethereria kagita karia kaingi ndukembethe bethairwa bakienda kwamberia biashara bationa kagena kinya kanini gakwamberia biashara iji bainge bao ne bakaraganja kagita gaka nene nontumbuka batiombekia kinya gutonya universities barenda kikwethura bakiamberia biashara kinya kuringana na njota yao oria ekari na magita jara maingi kinya bakaringa obisi mwanya cia thirikari kugatwika kinya utethio bonene bakuona kiri obisi ji na narua turi kuria ni ukuthugania thirikari ni kwanthu kimbithi ya biashara kanya kagwita ngugi guciukiria ni ukuthugania thirikari ni kwanthu kimbithi a biashara kanya kagwita ngugi guciukiria aranira na bauti gukurukira namba yetu ya SMS 23578 amwe na kinya mantu jetu jo kinyaniria mitandao yetu ya kinyaniria anio Facebook au Weru TV na kinya YouTube amwe na nteteria nkoreterete ni Yarato kuthurania kirindato cia Weru uretaini mutujwa Layer Premium Fortified Sifted Maize Meal na Layer Premium All Purpose Fortified Wheat Flour kuma kiri kampuni ya New Palea Millers. Layer Premium, nurturing the world. Magana jakari taunini ya Isiolo kuandamana kuthingatira kuragwa kwa mubiashara omwe. Hakuna mountain mbili. Raim kuregana na rwaria rwa kwathurana kirimara akiuga ari na Rais Ruto ati kurukira kindiki 2027. Akariba kamethea kwithaniria na mwirijo mtu mukujwererete murone jwa thangitho bakiuga ririte karikari ya mbere. Narua kiri murimi uri umetoriritanwa njira cha kuongera baita mira na chomba value edition. Teto cia Weru. Mwana niretwa mathithio ni Purity Richard na ningetwa Maureen Kinyana nteto cietu cikambiria thaiji tukiambiria cio magana jakari kuma kaunti ya Isiolo ni betherete bagichumiria na muthuro jo munene bakimeneria kuragwa kwa mubiashara o munene ndene ya tauni ije na taburia banta murangeri agutwambiriria na rugonoro ni atigeria riao ya kinya kwithirwa bakiaraniria na bitha baborithi ni rithirwe rigitira iga. Na hojo ni ugo atinda musijo Isiolo na aruana na biashara na akari musijojo baumere na kwambia maandamano nyuma ya umwe mwana biashara uri nkuma muchine jojo kuratha na kurawa na mwitithia wa bikibiki oro kwirikana ni mutano nyina gutigwo na ngurario cia mburuburu utuko bagukira na arua bambereria maandamano jajo thoko nene Isiolo bakierekere moko bichini ya county commissioner ende bakienga toku ni maabitha bokaria
bakiaria baugite kwina wagu bokaria kaunti-ini ya Isiolo bakena ndongi chake thirikari gutegera mantu jaja na mpui. Usiku hatujalala kwa sababu ya mwenzetu, mwanabiashara mwenzetu aliyeweza kuvamiwa usiku na kupigwa risasi hapa Isiolo market katikati ya town 200 meters kutoka the Central Police Station. Na to make matter worse, security iko pia kwa njia yoyote mpaka karibu saa 4. Leo hii nataka kumkumbusha Mheshimiwa Rais, 2022 ulipokuwa unaomba kura za urais, uliahidi Wakenya wote utawalinda, utawapea security ambayo inatosha na utawapea hata security ya kulinda mali yao. Zile vitu ambazo tunaweza kuona hapa Isiolo leo kwa miezi miwili imepita, mauaji ya kiolela. Kiomba serikali iweze kuingilia na ituonyeshe picha hiyo watu wanafanya hiki kitendo. Nabo bakiaria bamwe batongoria bareo MCO wa Bera Salesio Kiambio Burat Nicholas Lorot no Bulapesa David Widaka ibameneretie makarikaza za wagu bokaria muchine jojo Isiolo bakenda nande ndongichi okaria gutigira kwino okaria muchine jojo nojo Isiolo. Sisi kama jamii wa Isiolo ni jamii moja na ni kabila 42 hapa Isiolo, na tunahubiri amani, tusirikiane, tuwe pamoja. Na pia wale wanataka kutuletea uoga ambaye wamezoea kuwa wanaleta wakati kampeni iko karibu, siasa iko karibu ama kura iko karibu, hiyo haitawezekana. Sisi tunataka security iwe tight, security ifanye kwa patrol usiku, kwa sababu hapa hata watu wananyang'anya simu, wamama siku hizi watembei. Hatutaki tauni yetu wakati ile tauni zingine zinakuwa mzuri, yetu ndio tunaharibu. Kwa hivyo serikali ichukue hiyo hatua, tuone ya kwamba tauni yetu inakaa vizuri. No munene wa borichi kaunti-ini ya Isiolo norete akari kwithirwo no kiri na weteri akiuga iba kugitwo chunko nikienda gutigira kioto igikuoneka. Na ningependa kusi watu ya Isiolo, sisi wote tusaidiane. Maneno ya jambo la usalama ni yetu sisi wote. Tusaidiane ili tupate report ambaye italead kukamatwa kwa wale wahalifu ambayo wanatuhangaisha katika sehemu yetu. Nikiripotera Ntoto Choero kuma Isiolo, Mbeta Bantam Murangeri. Na muno mutegeri ntuko ya narua tukiariria nthuki mbithi biasharene twenda kumenya kuma kiri ageni bakwa bantuko ya narua baria ni Doris barina Kirimi Photography batumenyithie kiri biashara ciao kethira ni bethaira bakiona mantu tajaja kethira ni zethairwa jagikarika na nkiambiriria na ogwe Doris ntijikethira urachemania na gintu giki kia wagagia kwithwa kiukarikira ndiria wauma biasharene ciaku utuku kana thaizi ko withwa urina ugwa kinyankuru kikumania na ikarika riri ria kaunti ya Isiolo nontu uju ni mwekuru uria urethirwe akiuragwa ugorobwa igoro ibwega sana ntubakwithira wina uniaja oni gitare aria ndembiretwe ngita biashara mbiretwe nkimita nkobo for the last like miaka 8 kure gitare mondetwe ndina incidents yeu mpumite ngugine otuko chonto sometimes no siethaira mathaja kuja kuma jago extend kulingana uria ntuko igukari na ndigwiteta na rami ya nkobo ndigutonyera randa batere gutonyera kenda ntonya gwakwa indatharirwe thimu as much as maybe mureji wakwa jo tombere kugwarwa incidence hiyo ni yantigire na trauma sana mwanka thai kinya mtu akethwa ndingatite nyuma akamberia kugia rwero kidogo ama kanaia jonto bo incidence hiyo ekutharirwa thimu and of course ja mto bomwekoro security yetu ni thore at risk sana jonto ibati turawa to the vulnerable people in the society kwa ugwati boreo na thirikari batere gutonyera make sure ni gukaria ana biashara na inya waza as a person kibinafsi kinyarira wanite nja ukana uria wea no kalatia ntu barabonde wije ni babatere gukwa security ni ntu security ntu bakugere 100%. It is not Kirimi kwina kagita kamwe kara wetaga kujukia mbicha kana kuringa mbicha biatho mwanya no gatukirwa no na kinyare mwe uri kiri studio eku kinyaku kethirwa ugitukirwa na imbize studio eku iri makutano yes wagagia kwiro bwa kwithiria na omba kuona thirikari nikite wagagia bwa kugana gutigira muno a biashara ne bakwithirwa bagikarua first ambo gibwaga thank you for having me here kwirito sana kuthonderaja marieto Martin Kirimi amboge incident ira happen Isiolo
incident ja na biashara nyorota gintu gitamwapenera kana utona incident jeu nekirite antu ba bengi wasiwasi na still no discourage nyam to rambugo kwenda ko venture into business no edro nta trimana na such incident but kiora maybe kuthogania kwa mbere biashara akona gintu ja kira no imwenya wasiwasi kana ya mwa maybe ya mo discourage maybe ko venture into business but ambuge still security ambere na batwe but kwe arawethairia we build maybe control maybe uketha kuna insecurity ara ukara so nyeni ngamba kwa jiketha insecurity at least itwete just a conducive environment ara tomba kwa anytime onto baingi jabatu tuitangoge maybe 24 hours so na ukethira gutana security njaga igaturemetinya twingo kwa service maybe ge customers betu. Thank you very much. Na mutegeri ntuko ya narwa turi kuria ni ukuthugania thirikari ni kwa nthukimbithia ya biashara kanya kagwita ngugi guciukiria ni ukuthugania thirikari ni kwa nthukimbithia ya biashara kanya kagwita ngugi guciukiria eta nambe na kwithira kiaraniria na bauti gukurukira namba yetu ya SMS 23578 amwe na kinya mitandao yetu yo kinyaniria na nkethirwa nkithoma maoni jaku mwanya o uria tugwita na mbere ngita nambe no kumenyithia nteto ni ati kanju ya kurubanjuri nteke kuma ntere cha Nyambene ni bethirite bakithithia kigongwana kiria bagwita gya kungera ngere ni kenda kwithirwa bagitanganira na maramari baria kagitene gaka bagwitithia na mbere wamba bwandithia bubu ni tabura tukumenyithwa ni mwandiki wetu wa nteto John Thiga. Akurwa bakanjo ya njuri ncheke kuma ntere cha Nyambene no baireta na mbere kigongwana kyo kubithia ngondu no ntu bakororomerie buru amba bandithia na kinya baithaka na kinya baba kuthinkire bana amba baba untu bakuga baruthitha yuntu iki no ntu bakoni betwikite kironda gya nkuje guntu guku batyo tuite a turia kuruba njuri ncheke no ntu bakwithia nge aba kuruta kigongwana ka kwithia ngere na rato ambiririe kwithia ngere no ntu bawamba ng'ombe bora tukuiwa kwetu ndere tweruru wetu wa Nyambene na mwanka thai kiongona gitu rikite kuruta ingochokira koronka na inya muno na twe atukwenda kwira Amiru na nze kwa jumla ya Kenya mzima mwanka thai turi kirume kya Amiru kya kuruba Julian Cheka ba Amiru ora turikite kuyukia nende bete robo bakona boro kwa karwa inara kurwa bakuga tayari bakwambire kigongwana iki biumia bika ibithiru ikiambirite kuruta ngui kuringana na riboti ira bakugwata katokolani na tokolani muntu wendera withara inkileba kinya namba bau wengwa thira kimearu ari akulanwa muntu ura wengwa kumenya no yete munda yo muntu amuchuna na muchokerie akare omuchokeria atomwithanirira ngere kimila keto kubwithia ntukwira twethiria ngere ntukwembere bare kuibwa itokwithia kambela kuri amba bayete kwi bayete kinya tairi changari na bachokia bakiba kwa tukaithia kwi miunda muntu ari na munda yo itha arera mwene yo ndomia yeke moya munda oku ko ni bambirite ochokia na nyankwira bangi bachokie bara batuchunite miunda itia ngakwebele mudene yoku no ntu utena inya chokeria mwene ora muchokeria ukwithanira na ngere hawa. Sasa unaona hapa even down hii tu wakati tunakuja hapa ni full preparation ya kuhakikisha tumelaani mtu ile ambaye hakuna kurudia na ilianza kufanya kazi hiyo. Ni wazi tukikwambia hivyo, hatuwezi kaa tukizika watu tukipoteza ng'ombe na kunyang'anywa mashamba na andui ambaye anafichana ndani yetu. Hiyo andui yote hata kama pia ni mmoja wetu kutoka ndani hapa Meru, tumelaani yeye. Hakuna mtu tumebakisha. Batu gemila keto na tware turota gemila tore Ameru endi turacogere gemila keu turukana ni anto beto ituje kinya thamburu kora anto beto batwere guo na ne bomba bara nene bau bakathira bonde nentu bagoto abalana ruare inara kurwa bakuga baruthita yuntu iki nyuma ya kona kinya wewe thirikari ni kugera kubatethia etiko batethia buru ikyo gitumi bambirite manto amagintuire no ntubaije imaruta ngugi bwega tutikomenta manto ya mathuku ki thirikari lakini nitwirane tutethakia lakini turone tikumba na tuitwiche kwi siri twatierwo ni mila cietu cia kiuntuire turaua twichitumira thirikari tumire ciayo
nuntu tutumba kuwa thirikari nturugirite mantu ya kimila kinya koti utiro yomba kuthibitisha kintu beyond doubts kulugia kimila nuntu inya koti gaita ni bwitha kia guesswork, lakini kimila hatuna guesswork. Hii tunamalizanga ile direct, tunasema ni open. Kiripoti na Ndoto Weru kuma Ntere Chotigania Mbetawa John Thiga. Uria wari mubunge Gembe North niwe Joseph Ntweru akenerete mubango jwa thirikari jwa gucokaniria ndithia kirinja ira ciumite nyuma ya ndithi izi kwithirwa chikiwa aria nkuruki ethiritwe agitariria jojo ni mubango jo mwega ende akiromba thirikari kwithirwa ikithingatira mutaratara jura jobatere ni kenda uria wethiritwe akiringika ethirwe akiamukira kioto kiawe na kinya ndithia iria ethiritwe agita athara na Bobo netabura tukumenyithwa ni Edwin Gatobu. Ubunge uju wakatino kichiko kia Gembe North Joseph Ntweru akiarigweta na kuga mutaratara juju thirikari jo kweja na ndithia kiri baraba yerwe ijo mwagana ijo gitumo no kiri mukario kuku ndwike yake geto ya intervention ya at least ya kutetheria kuthiatila antu bona utetheka ni untu boya, lakini ndiwa boya ikwete ni kwendekana na ni njire mwe koni enya kwina intention ya thirikari na hivyo ntonkwira antu betu let us look at bila twina bio na tolelia ura thirikari itite na kuwa muna bubu kiri wari ukabobata mono kiri mutaratara cuyu guitithwa na mbere na njira ya uma Weru nong'ana nukenda antu baraba yerwe ndithia bethero ibo bagutethekana ju. I hope ite njira imwe ya gutongoria ku gift ya sore at the expense ya antu baraba umiete nuntu ende ntegumya iko anu ngombe ko anu ethaina mea ira awantu be mbere onthe kana ne antu ba area emwe nuntu antu aba umiete tuwe kolelia antu aba umiete bo be na ngombe cio ciurite kwatuika ibo tetherua kenda muntu ura umiete atetheka ni miario nekete kuigie kuiba mwe bakari gicikuna gike kia Gembe North bareba kwa mutaratara jujo wejani bo ngombe jutaba kinyira inoinde moidio junde nagia kwa nagia kwa itiere katia ithiato nagira cia sub county ya Mutwate withi tangite Mutwate police station nicieye nasibu etu sibo no gominya mantu ya irio yakari nasibu no kinera muzandro mungawe yakayo intobibia kuria isibo no thana na cia yani ntuko ithatu tukulomba thirikari ng'ombe wiki ya safari ye sireto sub county ya Mutwate na cia yana na njirera yagirite muno amwathi wandi Mutwate sub county antu baraba alathirwe baolelwe baba mbere na baraba angi no bayure ng'ombe cio no bawe ng'ombe nontu ile ingi ile kwe irayiro na njira ete kawaida na ete yaki batu otire ng'ombe turona igirikiri ile ndi tukulomba thirikari nene yolelie biu mwari wa tariki 28 ndaitoro ng'ombe cionthe ao kamweli nao ndatiro nteki nyambi bya kuthomera kinya mwana na nebuna ntotha yende kubo kinya kwe ng'ombe rero na nkaibwa kinya batu tebi turone kinya Mutwate nombi no tona nombe no ndero nombi ende no miende kebe ende na mwathi kuma wende ni katogure bibio to kwa bino nombi bagita nambari bagutarira kuntu kuko kwithirite kwinyiritwa ni mantu jomba bwandithia antu koragwo ni maitha na mathina jange ku atu twetu twatirwa thari kinya mbori kanambi kinya mwana atethoma no ntu bakwithwa tuteno kari na tutena thirikari mweshimiwa Taitumu wowa atetokaretie nikakuria na mbepeleleo ntisia kaga kwe mononda no mongo atwe thirikari ye nionekethe batwe katuteringa kura kana katutendene thirikari kinya batwe muno batwerie kamweli ni itu twakene na antu bala batwiya na itu twiyi muno na itu bala baumiete nkuluki Embe North rondere watene uti antu bange baumiete oba batwe no uti antu bange bakwete oba batwe na tuli aringi kura na nitwaere thirikari eluto kura 100%. Tatiro kana kamuka miaka ele kange ka miaka etandatu na tuondenye tutithoma mbeta ibaro ene na tuondenye begore nyorende ni ibaro angwete kuria no nyabia kuura ngua mbona nyabia kwa watu ana tu ntione nyankima Antonia Ndoto Weru TV kuma Gembe North ni Edwin Gatobu. Mubunge wa Imenti North niwe Raim Daud Kinyawe nongerete kajukawe kumania na miario iria ethiritwe igitamba yegie kugania kirimara aria nande ethiritwe Kinyawe akiregana na rendekithia riri akiuga kiria kiri na bata ni ati kwithirwe kuri na ung'anania kirimantu jegie mirandi ya witi na mbere Muthuru Muriuki na riboti iji.
bunge no thimetire mdauda witati gwitikania na mantu yake kugania kirima indi kira ikabata ni gutigira mutongire okura kundiari akuthwe kubia mantu yake witina mbere kukinya kwawe. Mount Kenya ni moja, ijakopoa wakati zamani tulikuwa tunasema tunawinda kura tukiwa pamoja, maendeleo inakuwa kwamba saa ingine maendeleo inaenda west tu, east haikuji, lakini hiyo ni mambo ya maendeleo ile tunaweza kila mtu anafaa afuate kwake, lakini hakuna mountain mbili. Tunapo kwa Timbaru ne Pius Mutua muru yigiteke wasita jande na kaunti Meru. Bwana Roko turetere maendeleo rekao tunina tutam. Bechire bukuya. Ibo ino chuna turetere maendeleo. Baburi takwenda bypasswa mulima na maendeleo. Ibe yeba turetere za kanidi bridge. Ile ura itanto bakadira. Ibe ba turetere barabara kera era mutongori oke munene oke William Ruto. Awira aka supaewe kuma Meru makutano monka maua. Ko miario ere ruko, miario mwe muno, ande mete miario waa na napurete ku withdraw. Na apologize rantuba mulima. Na iba apologize na turetere maendeleo, hiyo tukumeyo mbikio paswa mulima. Mulima yetumeo paswa ni kurudhani vyantu. Amna bubu raimdaundi atwa kiwati wakagwa Tambaru mutongire mugongo nondu boitu na mbere bra kona nene kaunti Meru enda amna bubu aliwati kumaka nikitika kindiki nondu no kamunini mutongire mugongo. Mimi nimesema tuna support Rais Ruto shauri ya maendeleo. Mambo ya kuacha Profesa Kithure Kindiki nafikiri hiyo hata haihusiki hapa. So watu wakati wanasema ama headlines inasema ako hatarini na nini? Yeye ndio atakuwa deputy president ya Rais Ruto 2027. Na muthiani Raim Daud akorotera meria kawira Mwangaza efagia na mithika nturi ya wasaliti akiuga ujo. Ndio nauliza, wakati ulikuwa kwa serikali hatukukuwa wasaliti. Wakati ulikuwa kwa serikali hatukukuwa wa kufagia. Sasa shauri hamuko kwa serikali ndio tunafagiliwa na tunakuwa wasaliti. Uoga ni gani? Kila mtu anajitetea kiwanyewe. So unajua watu wanasemanga Wahindi ni waoga na hawezi kutafuta kura. Mimi nimetafuta kura mara 4 na nimeshinda mara 4. Na nikiwa vile niko mweupe, niko Muislamu, lakini mimi ni mtu wa watu, that is why watu wananipatia kura. Sasa nimekuwa muoga wapi? So mimi sitakuwa kwa chama yoyote. Mimi sitakuwa kwa DCP, sitakuwa kwa UDA, sitakuwa kwa PNU, sitakuwa kwa UMP. So hao wote wacha watafute kiti kwa chama zao. Mimi nitatafuta kiti kwa chama ya Mungu inaitwa independent. Muthuri Murioki, Woro TV, Mutiriro Kangangi. Mutegeri ntuko ya narwa twithirite tugikuria ni ukuthugania thirikari ni kwanthuki mbithia biashara kanya gakuita ngugi guciukiria ni ukuthugania thirikari ni kwanthuki mbithia biashara kanya kaguita ngugi guciukiria na ngitegera kiri SMS Jafet Ratanya Peterson ariuga kutoka the government is not a fully enabled youth for a good business environment, reason being despite few who benefited for so-called Nyota Fund, they pay business licenses or permits to their respective counties. Itanambe na kwithiro kiaranidia na about twe gukurukira namba yetu ya SMS 23578 na kinya mitandao yetu yo kinyaniria na tukethira tukithoma maoni jaku mwanya mwanya o uria tugwita na mbere endikagitene gaka gatuthe tukinogoka anini tugicokera tukabumenyithia buria mu biashara umwe kuma Ntere cha Kiengo ethiritwe agita athara enene kumania na Mwanki ugeta kuraja. I'm cooking pancakes. I love mandazi. Bread is my favorite. Donuts, mwah.
fine, very nice. Hey! Kwa kibanda na nyumbani, anywhere. Hey! Tunalea, lea na lea premium. Tunapika, pika na lea premium. Tunashiba, shiba na lea premium. Unga clean, unga fine, very nice. Hey! Anywhere, anytime, enjoy Lea Premium. Lea Premium, nurturing the world, one bite at a time. Yay! We are turning up the heat on Star Times. Unravel the thriller mystery of the evil eye returns on Star Life. Fall for the irresistible charm of What's Wrong with Secretary Kim on Novella E+. Get absorbed in the emotional twist of My Wonderful Life on Novella E. Step into the all-new season of Hello Mr. Right, Kenya's most exciting dating reality show on Rainbow Plus. Renew your subscription today, starting from just 329 Kenya shillings for Nyota Bouquet on the aerial decoder or 549 Kenya shillings for Nova Bouquet on the dish decoder. Download the StarTimes app to stay connected anytime, anywhere. StarTimes. Enjoy digital life. Wengi nkara yusionde iji na singo kusia mwarijo mwake bahatu igusenga na kuoreka buikonora na mbesa mukone ija tukonu orimi kinya ng'ombe rero teria lita 35 iri ari urondira ng'ombe mwe munyanyo kwa tuite maguru nkuniene hai no tuitira maguru nkuniene nukone iji itena kinya nkorokie mwarijo mwe na ikendwa na arua na mwarijo mwake tega nkara tega ngukuito ithioga tueri tega isui tega bere itupatu sanure we tuchanure nitobu wende igukura kirurimi na mbecha itonye mubukone jwaku tumira Joymax Feeds kirengoko ng'ombe ngurwe na ndithia ingi chionde. Joymax Feeds kuma kwa Kavagara, chaguo la mifugo. Joymax Animal Feeds. Tuko wate ugeni Eden Baba Beauty Spa njaya kuyo thongi botengana na bongi kinyabure ku aja Meru njona harwa tukuthongomia na magurija tekuinyeria mubuko jwa kuja class haircuts, coloring and styling, spa treatments and relaxing massages, nail art, manicure and pedicure, makeup and beauty consultation, dreadlock installation and retouch, waxing, eyebrow shaping, scalp treatment na jange. Aja Eden Baba Beauty Spa turi kuthongomia mwankanthi guro yonthe yuge ebae turi Greenwood Mall floor ya ithatu na turugura ntuko chionde kuma Jumatatu mwanka Alamisi kwambiria thaa 15 cia rukiri mwanka thaa 1:30 ciogoro na chio ntuko cia Njuma na Jumamosi ni kwambiria thaa 15 cia rukiri mwanka thaa 2:30 ciogoro na ntuko ya Jumapili ni kwambiria thaa 6 cia muthenya mwanka thaa 1:30 ciogoro turingire thimu na rugukurukira 0723 555 015 kana tuchwekire mitandao yetu yonthe. Eden Baba Beauty Spa, where class meets confidence, because yes, you deserve it. For 22 years, the old Arsenal artillery has lain silent and dormant, but the fuse is about to go boom! Muchama niyo kayothire otweta kembeche tena baita tiambi no oteko chenjia botwaja gairo bitego tutethia neke hai tokoraga ng'ombe ciakwa itiraragire ngoko ciakwa itekorekia ngurachagona guchenga igochenga aremi ituigetwa matata jenu na ikio tuboretere mutaaramu irio bia ndethia aha mugeni aremi betu nukumenya mtoto umagaruka augane nyina kyo wize kuruga but with a nice choice mkombozi fins ituigetwe kirero kienu na nikyo tweza kubonokia irio bietu bithithetwo na teknolojia ya kinande na itogotigera bire na quality na standard. Nice Choice Fits ni irio bia ndethia kumba kamboni ya Nice Mwea twena irio bia ndethia cionthe tabio Dairy Mill, Maize Jam, Soy Winner, Pig Finisher, Chick Mash, Layers Mash, Kienyeji Mash na binge bibinge. Irio bietu bithondeki na oteabo kinande na standard ya iguru nikenda gutigira ndethia ciaku ciena riri na ugima bobogo wa mwiri nikenda ugocha murimi wona umithio na baita kuma kiri ndethia ciaku. Irio bietu biri Agrovet karandukene cia kwendia irio bia ndethia irere ya kwinagwe no ntutwe county cia Meru, Tharaka Nithi, Embu, Nyeri, Laikipia, Kiambu, Nakuru na Nyandarua. Nice Choice Animal Feeds, siri yaku gwe murimi.
wi tiare kugarura rojo rwaku gukurukira kosi cia ũgima wa mwĩrĩ njo MedPrime Training College Meru aria turi na kosi mwanya cia diploma ja nursing, occupational therapy, healthcare assistant, certified nurse assistant, perioperative theatre technology, community health, nutrition and dietetics, counseling psychology, mortuary science na ingi nyingi. Nitukuritana kosi cia certificate kiri mathomo ja phlebotomy, EMT paramedics na ingi nyingi. Aja MedPrime College turi na arimu bari na umba ningugine yao, modern facilities na nugwetikerwa kurea bici mpara. Ukama katonto tugauchura attachment masibitari reja level 4 na tugakwa umenyo bwa kigero kia IELTS gukombithia gwitango gende goro na America, Canada na UK. Turiongera na Arua Meru ngorobe ya Royal Business Park 8th floor uciandikithie. No twaririe ukurukira WhatsApp number 0724769252. MedPrime Training College ojokania ibwetete na mbere. Straight from our fertile Kenyan farms, where maize and wheat are grown with precision. Before a single grain is milled, it must earn its place. In our modern digital labs, only the best pass. Carefully milled, expertly packaged, and delivered with precision. Raha Premium is a super brand recognized for its superior quality. From Joy Millers Limited, producers of Raha Premium Kavagara, straight to your family table. Kugwata ogeni oringi kirinteto chietu chia weru thaitha tungi kugwata ogeni ni untubwa gwita nambe na kwithira gwatanirite na bautwe kirinteto iji ngeta nambe na ukumenyithia nteto chietu ni ati antunturene ya kamithia wodine ya Kiguchwa ne batigi na kimako nyuma ya kwithiria mwiri jukwite jwererete ndene ya muro jwa thangatha aria akariba gitariria bethirite bakiugarire tekarika ria mbere kwithirwa rigikarika guntugu Brian Kimathi na nteto eji. Akariba kamithia wadi ya Kiguchwa Tigania East nibaukirite rukirwa na rwagu kujira manto ja kumakania nyuma ya muri kuonekana rujine rwa thangatha na ndi akariba babakithugania ni mtura withirite urite bimya bitatu bithiri na kwa umathaya oro nindira iberue kuri mtowe owete ruine ao na anto aikokela eloa na kinya anto bakekela mwena yora yonge itokela ela antoa kwa uo bora tokela muntu naronekererwe na ate kumenyeka imuntu okumako muntu ara njira ke lokete narone muntu ora irode aro ka kinya we ari genda twana boto tazo muntu uma ikarikari tire ya mbere kuringana na karibaba ni kwithirite kwina mtungi wa igera rujene ruru na bakithuganirwo ni kuumana na misumbuko ya mathuganio me kaila ka muntu amba ko yakinya bati ni mantu ake kana lori ni onto ni kinya nire kana ina akaya no onto ba muthuro achela ile wengo antoane anto koete anto baba inge na thai kanda yukietaria ko ariende erothe wantora no nto imbethera ngeta ni kinya na utheru kwa anto bara batumaira roero ibatumaira na riti na batu itotetherwe na inya muno si novo accident na ne anto kwina atari muno no nto twe muntu mbere ko wao itoritete nya muntu ngenwe aweterwe ne ro wao na onwe no baile ona mwanga thai nduru moyo kwa tu maji nire anto baile mwanga thai o wairwe na thai no baile na kwina anto beto ba urite nture ne kamithea kwa mwana wako na uri tariki 5 the mwesha utuko the 5 cia utuko na alabu nikuona tao elirwene umania na ikarikari na ndipe na romba rimwe kiri thirikari gutegera ukaria bwa ntere iji Antoine anto tukuona kinya kwina economical functions nyingi kwina mayani kwina mira kwina kinya miti anto be ya uketha aigo kuonekania niria iritairo ngui nyingi muno ne anto nikenda baitethia uturo ne bwao anto thirikari ndenda kuwa kunuye tutetheria anto nonto anto na thina nyingi muno oni ngoromba thirikari akaunti nungumere manto ya itwirire ndurumoe
kana yona bro tutethia ndumo yombe kwithire icho kunya kintu kwithire antu batumba kwithire baichurairo ke report la Nteto cia Weru TV kuma Tigania Mbita, Brian Kimathi. Mubiashara umwe uria urari na nduka ya hardware na tigia gitara athara nene nyuma ya Mwanki kuithia ndukeje atiumbe kuonokia Mwankambi Ntere cha Kiengo rukiri rwagukira na arua aria akaribethirite bakimenedia mono thirikari ni untu gute utethio burakinya bwa kuria Mwanka nduka eje ya Aburu. Mwanki urora tumukire thokoni ya Kiengo temete ntame mu biashara umwe wa nduka ya handwear uraguye Keneta Kimathi ari into bia mbeca nkutho bibirire tendeni kuringana na baraba kuyirite Mwanki uyu baugite Mwanki uratumukire thande tha mugwanjagu bageria kuoria Mwanki uyu lakini nuntu inya bwa gwagibwa ruye gutiri gintu baumba kuonokia ndukani ino mami utuko twaibwa mbue kiwewa kintu tha mugwanjagu twikuibwa mbu twatu tule twibwimbi turagwa ni antu bamubira bakuwa mbu lakini twibwa mbu kwingia baadura mangiroge kutha mwanja cio tuku antu bacio mirigoria na ndui na metindi kwathoka antu agakwere kuromba ndui na antu bakuwa mbu kwa wingi mno Ozo turatethera kinya nyumba ingi itekaye. Inaitwa Njeni Deniz mimi naona bila kijana nasikia uchungu vyombo yake vile vinashomeka. Hata sisi nasikia nini nasikia uchungu. Twara tu belle one na Osmani ongeo kana siara. Iro drone nyumba kanto kanini oro. Banyiria gora na monge yu meta na ya kaso monge. Iro drone le tona na ke goya. Twasio me guambu. Mbogere ndatirima ko etandari ara mno no nto interview irare ko. Ibira inge mno enda tokoromba turetro simamonto kenda nya totekate mukosia yo no nto nya twaketha bekwa bakethira. Akariba bakumane na makari kama Mwanki kagito akagita ntere ino hiba kuromba zimamoto kuretwa akube no nto mathamu monde gutiri utethio bona kuma kirenkari cia koria Mwanki kona ni okegwa tibindi ya kari thaino Kiengo wegwa riri ganjo. Yangu ikireketie ko ya nyumba imbinge sana na nyumba usionde ote nyumba tona simamoto no toto siora cia twewana ndam twewantu no toto sio masiana koria nyumba isi tuingwa monti tweta roe bothonaro na mitongi koi tukuromba thirikari county tucogerie simamoto ira maua no ntuitara munya nere kuo lakini mwanga thagite kuo mutuma twethingia alete simamoto maua manto ya te kawaida na kwetha tuna thirikari ya county na tugetha tutena simamoto nture na kana Kiengo yonto Kiengo manto amanene mno tauni yekwethera tona simamoto gworia Mwanki wera mutuma twethingia na badera tusubulegira manto ya simamoto nonto baira tukona matatizo a Mwanki utira tukumba wokwa nkiripotera Weru TV gicigo mbunge kia Gembe Central Mbita wa Duncan Mwathi. Na narua kiri murimi uri ume turiritanwa kuongera baita kiri kimera kia miraa na Neli Kithinji. Kaunti ya Meru ni jekene na unjoru bwa kimera kia miraa na ntuko ya narua ni tugutegera njira mwanya cia kukiongera baita. Mutaalamu wetu na thithitie uthuthuria bwa kung'ana konia miraa na gututhomithia njira ingi mwanya ite cia kuthakumia. Rieto riakwa mbitagwa Daktari Patrick Nyua, daktari okithomo na daktari wanjo. Kulaithiria methene yetu no kuona kwina into mwanya bado bitu kubwethia ni research ya miraa with the intention kana no ntoba kuongela into bibia to bia kimero value no nto miraa etwera yiye kana yeye nto mwanya so ito kwenda mekira riri na ito kwenda mekira inya kenda into bibia dera bimete from laboratory ida bimete laboratory no nto bote dia nto beto kwendia in a different way kana na njira mwanya tenjerera yo taunake ukethiro tendawa ya mbogitari iri na uguni boreko. Rieto ria products yetu ni nutraceuticals and herbal products. Miraa ne menyekanite ni kimera kiombete kwetha kitumira ku treat mirimu eminge kana kuoria mirimu eminge mirimu ekeu mirimu esukare na inya kunisia orito anto brabe da bena kilo nyinge no bare miraa
kana product ici yetu na baka ita kilo. Njira yumba kwa kiriko ni kwethera miraa editangwe na centrally in the brain ekaumba ko suppress anger. So ota miraa kana ore product ici yetu no dira kuigwa mpara na kwariria uria bajukitie motho kujaijikene jamira na kujagarura. So negative effect you ndo we negative icio twayukire tweta live research na tudithite a lot of clinical trials na tomenya dose ire ko twatumira kenda muntu akunda kethe icobe ito kama miligramu ya nako nyosha cardinal na akaomba kuria ate na toro eitare anate tuwe mirimo yetu tagete thaini ithatu remaining people alert nuko mekwa ndo bara mama excess muntu aterita ngwe no ndo bakuria amani tuwe ndo no ikothithia shift yo tuko na utekwa na kumama na utekwa ndo una mateyara ya miraa onekana wewe ndo thomi you can take this one unaona imiraa flavored energy drink we are tuko with the capsules chemu ndo amemerio odeko mama odeko iwa mbara okaria onyiri nyantu kwa ithatu nanda bore kitu miona njeshi ile iko royo na Congo Somali batu miraa sana mirani angaratanagia mainya jake uciari. Miraa is not a drug because I'm born and brought up in Igembe South na no ndebwere uma Igembe ikunya ana baraba ngiba ciara ba rume ame komi baba ciara bana na betha bare boys tutemya iki product dukene tutera baro shakes na dirikare itatwa go ahead nondo nuko lemenya kwa sheria re na kanda ira yu miraa is a psychotropic lakini kiuria nkwenda bauri yake mwake okay ako kuria miraa nkoro eteringana inya onda bora ndi daktari wangu lakini okay akunywa kawa glass ithano nkoro yambire kuringo you have to stop. Nele wa Kethenji, Wero TV, Murimi Oreume. Rais William Ruto ni ataririte thirikari yawe ni umbanite kwithirwa ikithiria wagagia na kinya umaramari buria bwethiritwe bukiendeka gukujirwa kirimandamano ja sabasaba aria nande ethiritwe agitariria kinya ndwangi mwanya ni tithiritwe cigitikiria kuthiria guns mono kirimandamano jaria jethairwa jagita na mbere kagitenio kau nethiritwe akirikithia ati kinya kagita kamwe na rutha rwa miaka nikenda ethirwa akithithia manifesto yawe ya Kenya Kwanza akinenkerwa rutha ruru ni uria wari rais niwe Uhuru Kenyatta ni nduranirite ripoti iji. Rais William Ruto ni ugete thirikari ni ombete kurungika winyangia kirimandamano jaria jari kuthithika. I am very happy that the last time there was an attempt for criminality in town and we stopped it. You know, many Kenyans agreed that no, it's now time for us to say no to people who want to ban our property. Akiuga ndwangi mwanya ichetekirite guns na wagagia kuthirwa kwa uborisi baritengo giao kiwatho. Every sector of our society, the business leaders, religious leaders, political leaders, have all agreed that having lawlessness, goons and all these other characters, criminals, should be stopped. Now that we have a consensus, our security agencies must do their job. Within the law, they must do their job and they must stop criminality. Nongerete Kenya nebati kuthugania kinya nkoroki kenda yomba gwita na mbere. Must cultivate that same discipline. We must think beyond electoral cycles, sustain what works, improve what can be made better, and build a national consensus around our long-term aspirations. Rais agitariria gwikumiria manifesto ya Kenya Kwanza. When I had a conversation with my predecessor,
and he talked to me about continuity. I remember when we prepared the Kenya Kwanza manifesto, and I am very proud about the manifesto that we wrote. Sometimes I ask myself how we managed to write such a manifesto. And I want to thank my predecessor, President Uhuru Kenyatta. He gave me leave of absence for like 2 years. And I used that time to write this manifesto. Musalia Mudavadi akirikithia kwena bata ya kuritaniria ngugi. All must be aligned. We must move together. If you are a fan of Liverpool Football Club, you must never walk alone. We must walk together to make sure that we carry everybody. Boba ireba kwaragia kagita gakurugoria mubango jwa rugendo rwa gukinyithia Kenya nkathene ya nthiguru cieguru. Maureen Kinya, Nteto cia Weru. Nabo atongeria bakanjo ya njuri cheke kuma Tharaka ni bethirite bakiuga kuri na akuru baria baguchiethia ni akuru bakuma njuri ncheke na nkuruki bakethirwa bakiira akari bakibairia kubanenkera mbeta ati bakabaikia kuona munini wa rais niwe Profesa Kithure Kindiki. Akuru baba bagitariria ati bo batetagia nkunkumo nikenda bethirwa bakirita ngugi yao. Bobo nitabura tukumenyithwa ni Makena Mbabu. Atongoria banjuri ncheke ya Tharaka ni beumirite kumeneria aria bagwetia ntumbia kenda babaira ki mutongoria wa nthiguru na munini wae bagitaga akuru banjuri kuri akuru baumite aga bambira kuga bagachwa antu bathi bakone deputy president bachoka bakadi ko bachoka bakone president lakini kanku atiri babu tanjuri babu ni matapeli bakwata tapeli ntumbia ko nduga Monto mautunya ni wambia mwingi baraba kuirwa baruta mbia pande kwa rieto bakaona deputy president pande kwa rieto bakaona president era te prosenja anjuri monjori aragia kawin kwenda kuona kina nage konara ni bakumeneria atongoria baria bambirite kuga wantam ni onto Kindiki niwe munini wa rais kagita gaka na baromba atongoria kwendana mantu mange marankuigwa manthuritie muno na antu bamwe baraba umite rinjoni yetu bakathi bagisapotaga antu baraba tuire batukinyangite ni winkwenda kuria antu baraba tene history bamenye antu baba mwibita bamurima baba gikuyu batwathiite mianka 35 Kenyatta twathire mianka 15 Kibaki twatha mianka 10 Uhuru Kenyatta twatha mianka 10 no tiiro tuga one time itwije tutongore twe nantu kuma twanenkerwa independence lakini mantu matu kuone ndiogu ntije ndi iwegwa ibora deputy president araumia Tharaka nithi araumire urio gaitia Mount Kenya irende tuyite ndi na mantu ma one term ate two term one term angambi tugo turenda kuatirire tukwarira mantu ma two term toraria mantu kinya ma four term ni aria baugite tanjuri ncheke ni bakugwata mbaru mutongoria wa nthiguru William Ruto na munini wae Profesa Kithure Kindiki na baromba babewe gitio kogu katuge atirire tunenkere atongeria babe tubaire ndoni tubateye ofisi yao newe heshima newe gitio tabura twaromba thirikari yetu arutira bathirikari ibeo gitio na barutire antu wira bwega. Nkiripotera Weru TV kuma Tharaka mbita Makena Mbabu.
Na nande kambwike bienine aria mbeu mbithi ntere cia Kamwangu bethirite bagitariria mathina mwanya mwanya zeria bethirite bagikurukira tanduki mbithi aria nande bethirite bakiromba thirikari kwithirwa ikibaringa njeki mono mono na mathagaza gitumi za michezo. Martin Mugambi na riboti iji. Wagiabwa wakobagwata njara kenda kuboneria njira cia kuthinio thina inene ya nthuke mbithi bara bari na biego biochethi kiri wandia muthambi gicigo mbunge kia Mara. Twethagira tweja twathaka tournament ende twethira twarenkerwa mibira twendurania tournament ya ntuko jire ida twake twarenkerwa mibira twathaka yadira wedira na at least talent yera mwana enayo ukethira bando no ikodinde. Leo ke emiato kena tournament eno ne tukuga at least viongozi bara our governor Tanri Bati mutongoria wa nthuke mbithi location ya Kamwangu ariuga batwire kureterwa mibira bagachetha na mibiro ene kathira ende gutire gwewa ciao aumagarukaga nturani. Mutongoria jane tubwa politician peke tutanona mtu akweja at least atwira kuna tournament to organize as a team tukeja tukathaka at least tugaukija at least ni tukwemo kila team at least idonate mtu umwe at least ni joge wacha mtu wenu wa muthambi tukegwa na kuthakira KPL ijo tuterwa twende kidogo bongerete na kugende bari na wirigiro bwa kwira biewa biao na mbere tureja tukathaka ni tuba kwani tukarenkerwa mubira tukathaka ukadira ukethira gute bantu tukuthi iwa at least ke tournament eno no tukwemo at least antu at least batano kana batandatu au kila team at least bomba koti KPL pas ba treniwe kenda at least tuya samu dhambi na tukona adaki beto ne bakuthakira KPL muthia baugite iba kwibanga bura nthaka imwe ciao ira njorua cia guchetha tomba gwitaitia na nkinya guthi guchethera mibira ya nthiguru ya Kenya. At least bomba kugwata chance ya kuraka mubira na umbele bomba ku commercialize on their talent itigatwike nika mibira ino irakagirwa waka jondori ende guteku mibira ino ikwila ndakajeto leo no to ready to in a stadium. Let us utilize the facilities that we have. Nkiri potrandeto chawero kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mugambi. Ngatho cia mwanya mutegeri ni ugwe kuona kanya gaku na kwithirwo gwatanirite na bao twikire nteto cietu cia weru thaa 3 na nyuma akagita gati kuraja tukethirwa tukiaraniria na biashara nthuki mbithi ndene akathetune gaka Kamumiru nikenda nkuruki bethirwe bagitumenyithia mantu mwanya mwanya ajara bethirite mono bagikurukira akiri biashara ciao nyuma akagita gati kuraja tukethirwa tukigwatanira na ageni baba nikenda bethirwe bagitwara ugono rwao bethirwe bagitwikira inya na nkuruki na aria mubiashara nthuki mbithi ethiritwe arikagitene gaka kinyawe ethirwa akimenya ati biashara yawe kinya kethira nigwite ikethirwa igiukira. Rietwa ni Maureen Kinyato tirimane nyuma akagita gati kuraja monanirio to mathithio ni Purity Richard.